pul tahsil oluşlar. Hedefi asası in azon olarak olacak ki tahmin edilen amca oldukları mamlakatını bulacak. İn az 10 şavda müddet ki Hamasova bu gaskiri bir olsa peşoy mazlum yıllar Cenubi Oli Mitran Nuri Rahman Baroyi tahmin edilen amca oldukları dar şahrın olarak Fermoy ço parvari, Korkmoy paranda parvari, Hojgoy moy parvari tahsis oluşlar. Ama tahsil bilsin ki bin sol toğuklu sol zoda da Fermoy kurdu kalın darbeler tahsis oldu. Baroyi tahmin edilen amca oldukları mamlakat hissi hudok zoru. برای گذراندن کارهای زودپروری و بلندبرداشتن محصولناکی چاروا در فرما پرورش بقاهای ذاتی نیز بر راه مانده شده است که با شرایط اقلیم محل مطابق میباشد خوراکی درشت و ذخیره میگردد. ضمن صحبت صمیمی چارواپروران با سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت رشد بخش چارواپروری اظهار سپاس کرده ابراز داشتند که منبع نیز تلاش менамоянд дар افزایش سرشمار چاروا و تامین اهالی با گوشت اعلی. محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری با شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به مرکز شهر پنجکین تشریف آوردند. 14 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به مرکز شهر پنجکین تشریف آوردند. در فرودگاه شهر پنجکین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را فعالان و ساکنان کسب و کار گوناگون با مهر و محبت و صمیمیت خاصه پشتیبانی گرفتند. پنجکین باستان خوش آمده ای پیشوا، حرفی محبت بر زبان خوش آمده ای پیشوا، وردی زبانی ما بود هر لحظه هر دم این دعا باشد دائم در امان. خوش آمده ای پیشوا، خوش آمده پیشوای معظم ملت و محدثان باستان.
сиёсати бунёдкорона ва ҳидоятҳои раҳнамусози пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагию бунёдкорӣ бо суръат ҷараён доранд. дар доираи сафари кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи 50-солагии тоҷикистони шаҳри Панҷакент бинои муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳрро эфтитоҳ намуданд. айни замон дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 13 шуъбаи таваллудхона дар назди беморхонаҳои минтақавии деҳот мавҷуд аст ки дар онҳо ба сокинон хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ расонида мешавад. гузориши Нуриддини Қурбон. 14 апрел дар доираи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи 50-солагии тоҷикистони шаҳри Панҷакент бинои муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳрро ифтитоҳ карданд. бинои таваллудхонаи шаҳрӣ барои 80 кат пешбинӣ гардида шароити хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда мешавад. иншооти нави тандурустӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо сифати баланд сохта шудааст. бино аз 3 ошиёна ва таҳхона иборат буда дорои шароиту имкониятҳои нави хизматрасонӣ ба модару кӯдак мебошад. дар таҳхонаи иншооти навбунёд ҳуҷраҳои бойгонӣ, анбори нигоҳдории маводи доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ, толори маҷлис ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷойгир мебошад. با شرافت پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان امروز بینای پرحشمت تولدخانه دارای 80 کات مورد استفاده قرار داده شد که خرسندی ما حد و کنار ندارد. تولدخانه ما دارای تجهیزات‌های نو گشت. سطح و صفت خدمترسانی به مادر و کودک جای اعلی رسانیم و صادقانه و عارفانه و عاقلانه به مردم خود خدمت نماییم، زیرا فرزند سالم مادر سالم ملت سالم است. موافق لایحه بینای تولدخانه شهری از 6 شعبه عبارت بوده. طبیبان با استفاده از تجهیزات پیشرفته طبی به زنان و طفلان نوزاد خدمت با صفت طبی می‌رسانند. در آشیانه یکم شعبه قبول، شعبه احیای کلانسالان و کودکان، عملیاتخانه، ختنه و یک حجره زایشگاه فوری. در آشیانه دوم 10 حجره زایشگاه احیای کلانسالان و در آشیانه سوم حجره بعد تولد جایگیر است. با دستگیری جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی تولدخانه بنیاد گردید و مورد استفاده قرار داده شد. سابق بینای تولدخانه شهر پنجکن سال 1973 بنیاد گردیده است. با زیاد شدن تعداد اهالی، با زیاد شدن تولدخانه شهری پنجکن با احتیاجات مردم را خانه گردانده نمیتوانست. بینای نوی تولدخانه شهری بنیاد گردید که با تمام شرایط‌هایش برای زن‌های حامله برای تشخیص و طبابت مجهز گردانده شد. کارهای ساختمانی در بینای تولدخانه شهری از ماه ایون سال 2017 از جانب فرمایشگر اداره ساختمان و معماری شهر پنجکند آغاز گردیده. انشاءات مذکور در ظرف 5 سال جوابگو به طلبات زمان حاضره ساخته به استفاده داده شد. برای اجرای صفتناک کارهای ساختمانی متخصصان و بناکاران محلی جلب شده با جای کار موقتی تامین گردیدند. ساختمان بینای تولدخانه برای 80 کات را جمعیت سهام کشاده اصل به عهده داشت و این انشاءات را با صفت خوب به اتمام رسانیدیم. همه مسائل ساختمان جوابگوی معیارهای ساختمانی می باشد. با باور کامل گفته می توانیم که سالهای زیاد انشاءات خدمت خودش را میکند. اطلاع داده شد که ساخته به استفاده دادن بینای زمانوی تولدخانه شهری سطح و صفت خدمترسانی طبی به مادر و کودک بهتر و خوبتر گردیده. برای 120 نفر کارمند ساحه از جمله 37 نفر طبیب، 57 نفر کارمند میانه طب و 27 نفر کارمند خرد طب جای کار نو تشکیل شد. در مجموع در تولدخانه برای معاینه و طبابت سریوقتی مادر و کودک زیاده از 40 دستگاه و تجهیزات پیشرفته طبی موجود است که اکنون در چنین شرایط طبیبان زنان و کودکان را به طبابت فرا میگیرند.
ба ҳамагон маълум аст ки хизматрасонӣ дар соҳаи модару кӯдак таҳти назорати қатъии сарвари давлат қарор дошта мо касби хеле пурмасъулро ба дӯш дорем. боиси хушнудист ки имрӯз мо табибони ҷавон дар чунин таваллудхонаи зебову замонавӣ ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ки аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта ба истифода дода шудааст кору фаъолият карда истодаем. мо ҷавононро месазад ки ба халқу миллати хош софдилона хизмат намоем. дар таваллудхона барои аз ташхис гузарондани модару кӯдак таҳлилгоҳ, ҳуҷраи ташхиси ултрасадо, сабти барқии дил, омӯзиши модарон ва ҳуҷраи кории табибон мавҷуд аст ки бо дастгоҳҳои нави тиббӣ таъмин гардидааст. бинои мазкур ба шабакаи махсуси гармидиҳӣ пайваст буда дар фасли зимистон гармии ҳуҷраҳо аз ҳамин ҳисоб таъмин мегардад. боиси пайравию дастгирию сарфарозист ки имрӯз мо дар қатори дигар пешравию дастовардҳоямон соҳиби ин бинои боҳашамату замонавӣ гардидем. месазад ки боз бештар талош варзем то саломатии модару кӯдак ки асоси хушбахтии ҷомеаам дар ҷои аввал бошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз шароити арзандаи ташхису табобат ва хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ки дар таваллудхона муҳайё шудааст изҳори қаноатмандӣ намуданд. сарвари давлат сохта ба истифода додани бинои нави таваллудхонаи шаҳриро дастгирии давлат баҳри ҳифзи солимии миллат ба хусус модарону кӯдакон муҳим арзёбӣ карда табибонро ба хизмати софдилона ва баланди тиббӣ ба аҳолӣ ҳидоят намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таваллудхонаи шаҳрии шаҳри Панҷакент як адад автомашинаи муосири ёрии таъҷилӣ тӯҳфа карданд. айни замон дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 13 шӯъбаи таваллудхона дар назди беморхонаҳои минтақавии деҳот мавҷуд аст ки дар онҳо ба сокинон хизмати сифатноки тиббӣ расонда мешавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ шаҳри Панҷакент меҳмонхонаи Панҷакент Плазаро ба истифода доданд. пас аз мавриди истифода қарор додани меҳмонхонаи Панҷакент Плаза президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимони кӯл мулоқоти самимӣ анҷом доданд. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Панҷакент меҳмонхонаи Панҷакент Плазаро ба истифода доданд. меҳмонхонаи замонавии Панҷакент Плаза дар асоси нақшаи генералии шаҳри Панҷакент аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Далер Ҳамроқулов бо тарҳи муосир ва мутобиқ ба санъати баланди меъмории миллӣ ва унсурҳои шаҳрсозии замони имрӯза сохта шудааст. пас аз сохта ба истифода додани меҳмонхонаи Панҷакент Плаза 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. мувофиқи лоиҳа бинои меҳмонхонаи навбунёд аз таҳхона ва 6 ошёна иборат буда 37 ҳуҷраи люкс ва стандартӣ дорад. дар меҳмонхонаи навбунёд дар як вақт ба 70 мизоҷ хизмат расонда мешавад. ин омил ба ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба шаҳри қадимаи Панҷакент махсусан саразми бостонӣ ки 5500 сол таърих дорад мусоидат хоҳад кард. имрӯз мо боиси хурсандии мо аст ки дар кушодашавии ин бино ин иқдоми гирифтаи мо аз он сабаб шуд ки солҳои пеш дар шаҳри Панҷакент меҳмонхонаҳо хело кам буданд ва ҷалби сайёҳон ба меҳмонхонаҳо таваҷҷӯҳашон бисёр аст. шаҳри Панҷакент яке аз шаҳрҳои қадимии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки таърихи 5500 сола дорад ва бисёри сайёҳон мехоҳанд ки аз ин шаҳр дидан кунанд ва инчунин барои рушди соҳаи сайёҳӣ хело шароитҳои хуб аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё шудааст. дар ошёнаи якуми меҳмонхона тарабхона бо 80 ҷои нишаст ҷойгир мебошад ки дар он барои меҳмонон хӯрокҳои болаззати миллӣ ва аврупоӣ омода ва пешниҳод мегардад. дар меҳмонхона хизматрасонӣ ба мизоҷон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ мутобиқ ба сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда мешавад. барои буду бош ва истироҳати меҳмонон аз қабили ҳаммом, ошхонаи алоҳида, ҳуҷраҳои фароғатӣ ва ғайра мавҷуд аст ки аз бартариятҳои меҳмонхона ба шумор меравад. бо шарофати истиқлолият ва шарофати ваҳдати миллӣ
و با شرافت جناب عالی که برای صاحبکاران امکانیت‌های خوبی دادند و از این امکانیت‌ها استفاده برده با فرزندان مصلحت نمودیم که در شهر پنجکین مهمانخانه زمانوی سازیم که برای قبول سیاحان وطنی و خارجی خدمت رسانی نماید. مهمانخانه زمانوی را در مدت 2 سال ساخته به آخر رسانده و امروز به استفاده بری داده ایستاده‌ایم که موضوعهای سیاحی بسیاری در شهر پنجکین موجود است. به واسطه راه‌های بین‌المللی از ازبکستان سیاحان را بسیارتر قبول می‌نماییم و مهمانانی که به شهر پنجکین می‌بینند در تمام نمود خدمت رسانی ها را در همین خود شهر پنجکین و راه مانیم. مساحت عمومی بینای مهمانخانه زمانوی پنجکین پلازا 350 متر مربع را در بر گرفته به سیمای شهر پنجکین زیبایی ضم کرده است. حجره‌های مهمانخانه با لوازمات ضروری رخت خواب، جیوان، تلویزیون‌های زمانوی و غیره تامین گردیده با استاندارد خدمت‌رسانی جهانی جوابگو میباشد. طرح و نمای بینای مهمانخانه با طلبات معماری و شهرسازی معاصر مطابق کرده شده در رفت ساختمان در آن تمام عنصرهای ملی را به اینابت گرفتند. اطراف بنا چراغان و سبزکاری شده برای استراحت و فراغت کامل مهمانان صحبتکده‌های نو تشکیل کرده شده است. در رفت کارهای ساختمانی بیش از 60 نفر ساکنین محلی با جای کاری موقتی و معاش خوب تامین کرده شدند. بنیاد مهمانخانه نو با شرایط سازگار قبول مزاجان در شهر پنجکین که دارای امکانیت‌های فراخ سیاحی میباشد در آینده برای جلب جهانگردان به این شهر قدیمه زمینه میگذارد. خوشبختانه با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر پنجکین مهمانخانه پنجکین پلازا با استفاده داده شد. ما می توانیم سیاحان را به مهمانخانه قبول نموده تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی نماییم. با ساخته با استفاده دادن مهمانخانه نو ما صاحب جای کار گشتیم. ضمن شناسایی با شرایط بنا پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اقدام سازنده صاحبکار محلی بهای ارزنده دادند. پس از مورد استفاده قرار دادن مهمانخانه پنجکین پلازا پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با یتیمان کل ملاقات صمیمی انجام دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با 100 نفر یتیم کل شهر پنجکین، ناحیه‌های عینی، کوهستان مردشاه، شهرستان و دیوشتیچ ولایت چوق که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم مانده‌اند تحفه‌های مالی و پولی تقدیم کردند. طبق اطلاع در شهر پنجکین ولایت چوق در مجموع زیاده از 1950 اولیای بی‌سروبان به قید گرفته شده است که از این شماره 55 نفر یتیم کل میباشند. یتیمان و شخصان بی‌پرستار و شخصان نیازمند جامعه پیوسته زیر غمخوری مخصوص دولت قرار داشته برای بهتر نمودن وضع اجتماعی و زندگی آنها تدبیرهای مهم عملی کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با یتیمان کل صحبت آزاد و صمیمی انجام داده آنها را به آموختن علم و دانش مخصوصا زبانهای خارجی، تکنولوژی زمان معاصر و کسب و هنر هدایت نمودند. زیرا آینده دولت و ملت در دست جوانان خودآگاه و خویشتن‌شناس و دانشمند و با ذکاوت میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هیچگاه یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان و عائله‌های احتیاجمند جامعه را تنها نمیگذارد، در حق آنها پیوسته غمخواری نموده تربیت میکند و به حیات مستقلانه گسیل مینماید. یتیمان هنگام صحبت با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری‌های روزافزون اظهار منتداری کردند. امروز در شهر پنجکین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه تا مکتبی معرفت پرور را افتتاح کردند. در مؤسسه تا مکتبی معرفت پرور 40 نفر ساکن محلی با جای کاری دائمی تامین شدند. گزارش نوروزشاه عزیزالله در این خصوص. 14 اپریل در شهر پنجکین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه تا مکتبی معرفت پرور را افتتاح کردند. انشاءات ساحه معارف در زمینه دستگیری حکومت مملکت در سمت فعالیت بخش خصوصی از طرف صاحبکار معظم خان انصاری ساخته شده است.
бино аз се ошёна иборат буда масоҳати умумии он 2400 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ дар кӯдакистон 400 нафар наврас ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. имрӯз аз тарафи пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон боғчаи дониши кӯдакон наврасон саҳми худро мерасонад. имрӯз дар ин кӯдакистон кӯдакон метавонанд забонҳои хориҷӣ инчунин илмҳои дақиқро омӯзанд. дар солҳои пеш чунин боғчаи замонавӣ арзи ҳастӣ намекард. ин бори аввал аст ки боғчаи замонавӣ бо як сифати баланд ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ барои кӯдакон ба фаъолият оғоз кард. чунин боғчаи замонавӣ барои кӯдакон ва барои мо кормандон муҳайё гашт. мо хеле хурсандем ва аз ҳамин истифода бурда насли наврасро дар роҳияи ватанпарастӣ, меҳнатпарастӣ, халқшиносӣ тарбия намуда сатҳи дониши кӯдаконро баланд мегардонем. муассисаи томактабии маърифатпарвар аз синфхонаҳои муҷаҳҳази расомӣ, мусиқӣ, рақс, забономӯзӣ ва толор барои варзиш иборат мебошад. бо назардошти шароити мусоиди таълим дар маҷмӯъ 13 гурӯҳи кӯдакон ба тарбия фаро гирифта мешаванд. бунёди кӯдакистон барои амалишавии яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фарогирии бештар ба таълими томактабӣ мусоидат мекунад. дар муассисаи томактабии маърифатпарвар 40 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. дар шаҳри панҷакен бо дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон чунин як боғчаи барҳавое барои мураббиён ва барои кӯдакони шаҳр кушода шуд. мо мураббиён аз ин хеле хурсандем. мехоҳем ки дар оянда ба кӯдакон дар бораи халқомӯзӣ, ватандӯстӣ, сулҳу субот кӯдаконро тарбия намоем. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тадриҷан аз беҳтаршавии имкониятҳо барои таҳсил дар муассисаҳои томактабӣ, миёнаи умумӣ ва олии таълимӣ ёдовар шуда кормандони соҳаи маорифро барои таълиму тарбияи дурусти насли наврас дар роҳияи хештаншиносӣ ва омӯзиши илмҳои муосир ҳидоят карданд. таълим дар муассисаи томактабӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. шароити мусоиди фароҳам гардида ки ба стандартҳои байналмилалии таълим мутобиқ мебошад имкон медиҳад ки кӯдакон шурӯъ аз даврони якуми таҳсил бо бартариҳо ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. ҳамзамон минбаъд донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен таҷрибаомӯзии худро дар ҳамин ҷой мегузаронанд. طبق دفتر سپارش‌های اساسگذار سولح وحدت ملی پیشوای ملت هنگام سفری قبلی نشان بخشیده به 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان و از 5500 سالی سر از باستان تصمیم گرفتیم که در یک مدتی کوتاه‌تر مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رو به استفاده دهیم. مؤسسه تعلیمی تا مکتبی در برابر فراگیری کودکان برای تعلیم در برابر این برای آماده کردن یعنی که بعضی تجربه آموزی دانشجویان به همین خاطر اون نوآوری‌هایی که در باغچه ما به نظر می‌رسد پیش از همه در برابر فراگیری کودکان آنها و جلب کرده میشن از روی خواهش خود به آموزش زبان‌های خارجی و چند نمود هنرهایی که ما در نظر گرفته هستیم از جمله هنرهای رسامی، دوزندگی و دیگر هنرها ما به نظر گرفته هستیم. کودکان خیلی پیشرفته هستند برای فراگیری آموزشی رشته‌های هم اینفورماسیونی هم تعلیمی سیستم تکنولوژی هم فراگیری دیگر رشته‌هایی که در بر گرفته است میتوانند که کودکان میتوانند که هرچی بیشتر و زودتر در اینجا معلومات‌های ضروری را حاصل کنند. امروز ما والدان شهر پنجاکن خرسند و سرفراز از آن هستیم که چنین کودکستان زمانوی درهای خود را برای کودکان ما باز کردند. این کودکستان و طلبات‌های
زمان معاصر به جوابگو بوده. کودکان ما می توانند از سن خردسالی به آموزش زبانهای خارجی، فنهای دقیق و ریاضی فرا گرفته شوند. با نظرداشت نقش اساسی داشتن ساحه معارف در رشد منبعدی مملکت امروز هدف به آن روانه کرده شده است که همین گونه تدریجا شرایط برای تعلیم و تربیت به طلبات زمان مطابق گردانیده شود و نسل نورس دانشمند و در روحیه خویشتن‌شناسی به کمال رسند. امروز همچنین در خیابان به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجاکن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون مرکز طبابت دندان کارگاه استحصال مبل و دوزندگی را افتتاح کردند. 14 اپریل در خیابانی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجاکن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون مرکز طبابت دندان کارگاه استحصال مبل و دوزندگی را افتتاح کردند. متخصصان بلند اختصاص مرکز طبابت دندان در بینای شش‌آشیانه به مراجعت کنندگان در شرایط معاصر خدمت می‌رسانند. انشاءات ساحه تندرستی دارای تجهیزات زمانه‌ای برای تشخیص و طبابت بوده. در اینجا در یک وقت برای گذراندن جراحی جاغوروی، برقرارکنی، گذاشتن دندان‌های صنعی و دیگر طبابت وابسته به دندان شرایط فراهم است. ما جوانان منتداری صمیمی خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمون می‌رسانیم. من خط‌کرده دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا میباشم. در اینجا برای کاری فعالیت ما شرایط مساعد فراهم آورده شده است و کوشش می‌نماییم که به مراجعت کنندگان در سطح بلند خدمت رسانیم. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمون با استفاده از امکان فراهم شده کارمندان مرکز را جهت مطابق با طلبات زمانی کنونی برای ماندن خدمت رسانی‌ها وظیفه‌دار کردند. مرکز طبابت دندان در آشیانه یکم انشاءات جایگیر بوده. از حجره‌های طبابتی، ارتودنتیا، ارتوپدیا، حجره کودکانه، جراحی، نوبتداری شبانه روزی، بی‌ضررگردانی، دندانسازی و دیگر حجره‌ها عبارت میباشد. ما جوانان نسل امروز در پرتو سیاست خیرمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون دانش آموختیم، سبق تربیت برداشتیم و به کمال رسیدیم. محض با توجه به دستگیری پیشوای ملت موفقیت‌های ما جوانان بیشتر شده ایستاده است. همین بود که من سال 2007 طبق کد پرزیدنتی به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینای پایتخت داخل شدم و سال 2012 آن را با دیپلم اعلاچی ختم نمودم و تا این جانب در مرکز دندان پزشکی شهر پنجاکن به حیث دکتر کار و فعالیت نمودم و شاده شدنی در درمانگاه دندان پزشکی که سروری آن را
به عهده من گذاشتند از جانب پیشوای ملتمان امام علی رحمان و ما نصرت و فرخندگی های زیاد آورد. درمانگاه ما با تمام اسباب های زمانوی و شرایط خوبی کاری تأمین است و در آن 24 نفر کارمندان طب با جای کار دائمی تأمین شدند. ما کوشش میکنیم خدمت رسانی های طبی و بیماران سر وقت و با صفت بلند رسانیده شود. بهر گوش و پایی تاجیکستانی عزیز ما سهم ارزنده خیش را دریغ نمی‌داریم. در کارخانه انشاءات باشد کارگاه دوزندگی تشکیل کرده شده است. 10 دستگاه برای فعالیت کارمندان وارد کرده شده با عنوان بعد آموزشی بخش دوزندگی با جای کار تامین شدند. در اینجا همانند دوختی لباس‌های زنانه و مردانه، لباس یگانه برای کارمندان ساحه‌های گوناگون و جهاز خانه به انجام رسانیده می‌شود. کارگاه میوه‌براری رخش در دایره عملی‌شوی هدف 4 استراتژی مملکت صنعت‌کنونی با صورت کشور بنیاد کرده شده است. انشاءات با نظر داشت طلبات معاصر و صنعت بلند معماری ساخته شده در آن تجهیزات معاصر نصب گردیده است. کارگاه استحصال مبل از تالار استحصالات، حجره کاری و نقطه فروش عبارت میباشد. سمت اساسی فعالیت کارخانه استحصال میز و کرسی برای مؤسسه‌های تعلیمی، آشخانه، مهمانخانه و دیگر انشاءات نگرانیده شده است. مرکز طبابت دندان، کارگاه دوزندگی و میوه‌براری در شهر پنجکن از طرف صاحبکار اسفندیار شریفov بنیاد کرده شده است و در اینجا در مجموع 50 نفر با جای کار تامین شدند. ما صاحبکاران تاجیکستان از سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت دستگیری فعالیت صاحبکاری را بلند گردیده بهر آبادی کشورمان سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. در این روند من همچون صاحبکار جوان تصمیم گرفتم بهر بهتر نمودن سطح زندگانی همدیارانمان بنای استقامتی زمانوی با مرکزهای خدمت رسانی در آشانه یکم مرکز طبابتی دندان پزشکی و کارگاه دوزندگی و اینچنین کارگاه میوه‌براری را ساخته مورد بهره برداری قرار دهم. امروز در هر 3 کارگاه در مجموع 50 نفر آدمان به جای کاری دائمی تامین شدند. باعث سرفرازی ماست که به فعالیت این کارگاه‌ها پیشوای معظم ملت حسن آغاز بخشیدند. در روز افتتاح محصولات استحصال نموده کارخانه به طور نمونوی معرفی کرده شد. صاحبکاران هدف دارند که محصولات استحصال شده هرچی بیشتر وابسته به ذوق میزانجان استحصال گردد و نیاز مردم سریع وقت خانه گردانیده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن بازدید از نمایش محصولات صنعتی به رهبریت شهر پنجکن، ولایت سوق و نمایندگان بخش خصوصی سفارش دادند که از امتیازهای پیشنهاد کرده حکومت مملکت برای وارد نمودن تکنیک و تکنولوژی نو، اعلان مراتوری و دیگر امکانیت‌ها جهت افزون گردانیدن امکانیت‌های استحصالی هرچی بیشتر استفاده نمایند. کارگاه استحصال مبل و دوختی لباس در دایره اعلان شدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت بنیاد گردیده برای افزایش یافتن حجم استحصال محصولات صنعتی و آینده تامین رشد دوچند اقتصادیات مساعدت می‌کند. امروز اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر پنجکن میدان پرچم دولتی گلگشت اسماعیل سامانی و نشان دولتی را افتتاح نمودند. 14 اپریل اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر پنجکن میدان پرچم دولتی را مورد بهره برداری قرار دادند. نخست با صدا دادن سرود ملی پرچم دولتی برافراخته شد.
майдони парчами давлатӣ дар назди бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бунёд гардида ба ҳусни ин мавзеъ зебогии бештар зам менамояд. баландии пояи парчами давлатӣ дар ин гӯшаи диёр 55 метрро ташкил дода дарозии матои он 14 ва паҳноияш 7 метр мебошад. дар атрофи ин рамзи давлатӣ майдони васеъ барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ мавҷуд аст. ҳамзамон дар ин ҷо монитори калонҳаҷм барои намоиши наворҳои таблиғотӣ гузошта шудааст. дар майдони назди парчами давлатӣ 5 фаввора ва 2 суҳбаткарда бо нақшу нигори миллӣ сохта шуда 140 сутунчароғи равшанидиҳанда ва 40 нишасткурсӣ насб гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи июни соли 2021 оғоз гардида бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. масоҳати 7500 метри мураббаъ дар ин ҷо сабзкорӣ ва 8500 метри мураббаъ сафолакпӯш гардидааст. бо тарҳи муосир бунёд гардидани майдони рамзи давлатӣ дар маркази шаҳри Панҷакен маҳорати баланди сохтмончиёнро бозгӯ мекунад. 12000 бех дарахтони ҳамешасабз ва зиёда аз 20000 бех гулҳои рангоранги мавсимию доимӣ аз ҷумлаи ороишоти дигари майдони парчами давлатӣ мебошад. дар баробари бунёди майдони парчам ва нишони давлатӣ ҳамчунин намои берунии бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр навсозӣ гардид. пешвои миллат ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода масъулинро барои минбаъд сам гузоштан дар корҳои созандагиву ободонӣ ҳидоят намуданд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Панҷакен гулгашти Исмоили Сомониро мавриди истифода қарор доданд. муҷассама дар маркази шаҳр дар шафати парчам ва нишони давлатӣ хомак афрохта аз ҷониби ҳайкалтарош Мансур Ҳоҷибоев бо санъати баланд омода гардидааст. баландии муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Панҷакен бо дар назардошти таҳкурсӣ 12 метрро дар бар гирифта бо сангҳои хорои ватанӣ оро ёфтааст. аз ду паҳлӯи муҷассама ду шер ҳамчун рамзи ҷасорату тавонмандии миллати тоҷик гузошта шудааст. масоҳати умумии замини гулгашти Исмоили Сомонӣ 1550 метри мураббаъро дар бар мегирад. бо шинонидани гулу дарахтони ороишиву сояафкан ва майсазод намудани атрофи муҷассама ба ҳусни ин мавзеъ зебогии хоса зам гардид. фармоишгори иншоот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва паймонкори он ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сулсеи шаҳри Панҷакен мебошад. дар назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти шаҳри Панҷакен се муқаддасот ба истифода дода шудааст. парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ. дар гирди ин се муқаддасот дарахтон ва чароғонкунӣ ва фаввораҳо бас карда шудааст. ҳамаи ҳамин барои истироҳату фароғати меҳмонони шаҳри Панҷакен ва сокинони он мебошад. бо қомат афрохтани муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ дар маркази шаҳри Панҷакен барои сайругашти сокинон ва меҳмонон боз як мавзеи дилфиреб фароҳам шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ ҳамзамон нишони давлатиро ифтитоҳ карданд. баландии нишон 23 ва қутраш 2,5 метрро ташкил дода таҳкурсии он бо санги хорои ватанӣ оро ёфтааст. зинапоя ва майдони назди нишони давлатӣ чароғон мебошад. корҳои сохтмонӣ дар майдони ин муқаддасоти давлатӣ моҳи июни соли 2021 бо маблағгузорӣ Панҷакен оғоз гардида буд. баъди ифтитоҳи нишони давлатӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони қадришиносӣ ба муқаддасоти миллӣ дар зери он гулчанбар гузоштанд. акнун майдони назди нишони давлатӣ ба як макони зебову назарраво ва писандидаи сокинону меҳмонони шаҳри бостонии Панҷакен табдил ёфт. дар атрофи нишон аз тарафи сохтмончиён роҳравҳои тахту ҳамвор сохта шуда дар ҳудуди боғ чароғҳои рангаи равшанидиҳанда, ниҳолҳои ороишӣ ва гулу буттаҳо шинонида шудааст, ки диққатҷалбкунанда мебошад. ما جوابگوییم که در چنین وقتی آباد و زیبا کنار تاجیکستان